Mirut Private Hospital UPA thil thleng hi amak dangdaya thil sual ti tu hi thunei tu ten an sui ngal bokani Mirut Private Hospital a thok staff pakhat chuan COVID-19 positive ni si negative anga report zia lan na lekha pakhata cheng sang ni zanga zelina hral thin ti hriatania hea chet lak lai hi video lak ruk ni in social media lama adar zui ta chiam mai ani COVID-19 negative result siam sak tura hospital manager le mithen khatte anin dor lai video hi dar zuin he video a hian manager hena mi pakhatin negative result leinan cheng sang ni apek lai le annuwa zanga apek bel le tur thu a hril lai chu chiang takin a hmu the ani tianga COVID-19 negative result an lei chan chu mi te thin hrik an ni lo nan le kar ni khat chung har satna an to lo nan negative anga lan chu an du ti an soi wang ani Mirut Chief Medical Officer chuan he thil duam lo tak thleng hi chui chiang turin order a siam ngala District Magistrate chuan damdo in license po ati top ngal ti hriat ani boka tuna hian damdo in nei tu laka thu boi thelu ni in an chui chian mek thu nei tu te chuan an soi ani thil sual lian tak ti tu hi achunga action lak ani don ani TikTok chuan China in security law thar akal puita ka wangin Hong Kong an chua san tur thuan soya tu nai thil thlenga wangin Hong Kong a TikTok application ti top kan tumta ni ti in TikTok company thu puang tu chuan a soi hun rei lo te hnuwa Hong Kong chu an chua san zui ngal mai don ni in an soi bokani ama in Facebook le Twitter te chuan user information chungchanga Hong Kong police te na an tho ho na an ti top thu an soi zui ngal boka short form video application TikTok hi China in bun bai ti dance tena mainland China pona omtena an man tura an siamania he hi khovel huapa an chet lakna kal zel ni in tech company te hian China ram chunga chuan short video sharing application hi Douyin an ti thungani TikTok hi Walt Disney executive Louis Kevin Mayer and Colmek ni in an application user data te chu China ram chunga da thatani lo thua soi boka he mai ba ka hian ama point TikTok te chuan Chinese sarkar in thil then khat sen soremo turle user data te petura an ti poa an pek lo tur thule chutianga norna an la ton lo thuan lo soi to bokani tun haya China chuan Hong Kong a man turin security law dan thara siama he wang hian city thunei tu te chuan thunei na sang tak nei to in chu chuan data privacy te ati chedona ngai ani Facebook, WhatsApp, Twitter, Google le Telegram te chuan Hong Kong a chet lakna an nei dan security law thara wangin an thlak danglam tur thu an lo soi lok sa vek to bokani heti lai hian Hong Kong leader Carrie Lam chuan security law thar chu khopuita na chiat na turani lo thua soi thunga dan thar chuan khovel khopui himbera ada le jok don ni ina soi thunga ni ramdang te national security law ne na khai khin chuan holam tak jokani ramdang ne na khai khin in mainland China ne na khai khin poina zaw lo ti na soi thung China dan thar kalpui hian sela tok na sa hleya kumsang khazakwa som kwale pasaria British colonia tanga China hena hlan leta one country two system anga kalpui tura bo chiatia soyani heti la hian US Secretary of State Mike Pompeo chuan US chuan Chinese social media application te khap atum thu soin chung zinga chuan TikTok po atel thua soi vele thungani US chuan ram himna tider thong theinia asia Chinese application sang zinga TikTok po atela media tema US Secretary of State Mike Pompeo thu soya tangin US le China in kar ala thalo hle nia hriatani ram pani te hi Srileng chungchanga te Hong Kong laka China sarkar che dan le kumhni don tre tur an lo nei awang te in an in kar hi hun rei to taka tangin a thalo hlea media kal tlangin US President Donald Trump point voi tam tak wauna alo chak chuak to bokani TikTok hi Chinese multinational internet technology Beijing a hun pui nei bai ti dan siam chuania ram sang thalai te jinga mangtu thanem tak anom lain China ero man ani lova India point tu nai khan TikTok ba ka Chinese application dang somnga le paria chu ram him na le in pum khatna tider thong theinia hriain alo ti top to bokani China in national security law aman tak chuan khovel democracy ram sanga freedom of speech and expression om theilo na ram chu khovelin adoron mek ti alang chhozel boka khovel social media larjol pathum Facebook, Twitter le Google chuan Hong Kongers te thlawang an hauzia ti lan nan Hong Kongers pro democracy ten social media lama until post chua reng chu Hong Kong sarkar ho tu ten an mu theilo nan an block ta mi maya Hong Kong national security law hi
democracy ram tu mai an du lova an do vekani messaging service WhatsApp ero chuan pending in thu chu an la nei lova Facebook spokesman chuan Hong Kong government te hena user data mu theilova kan siam na chan chu human rights palzam na le in hnuai chiana hi kan huani freedom of expression fundamental human right le Hong Kongers te hian an ma ni mimal ngai dan puan chuana dal thei hi kan du lawan tia Twitter le Google point thu chua an nei ve ngal thuaya Twitter chuan ram le pol mi pui le tu te point kan zalen na ra be saka omna hi thil dik lawani zalen na le freedom of expression kan ngai poimo ani an tia Google spokesperson point karma sa nilai nia tanga Hong Kong national security law mana tang khan Hong Kong sarkar chu user data tangin kan block towa he dan man dan azirin kanen non zel don ani tiin digital rights group pro privacy point Facebook move hi digital privacy and human rights tan maso naro pui takani anti bokani video po adar na salheya asham hi alorap thlak ve bok nen mitam tak anchi aina sa China ram guizo thingtlang khuwa chengte chuan thomri mak le danglam tak an hriata wangin mangang le hlau thongin an khuwa chu asanin tlan chezui ta te po anoma enge ani chia tia fia tumpo an pungkhom na samhana heri mak danglam le hlaom jet hi engber nge niang lir nghieng turin thamem ni nge le hnuaya dragon au thom tiin zon chuan na an thok zui ta heri hi an hriat dan bera chuan ma sang thon thuwa an soi thin atak mu turom chuang si lawang vel ang ber ti an soi he thom mak tak arik nu hian khomi te chu juicy tlang chi pa lonin he an che dan bel le anom dan chu Chinese social media lama adar na sa hleani heri mak tak chungchang chu Twitter lam thlengin soi a hlo zuya khomi te tlan chiat live video adar tak nu chuan guizo hmuna thil thlen dan zir chiang turin mithiam te tirlu ngalan nita maktak main heri maktak zir chiang tu te jingami zoologist pakhat chuan heri hi lir nghieng le thil dang ri ni lovin sawa chikhat shramri nge ani ti afin fiat ta hlol mai ani sawa chikhat baton kwel anti mai hi ake ayang tuan chuaka chongzong aina lian hret chawani atak sa phulo vina shamri ro aringin ala omang reng hle ti an hretani heng sawa chikhat te hi an chithla hun alo thlenin an shram vak vak thina an shamri chu metar za huam chunga po ring hlea ral khat atang poina hriat the ani ti an fin fiatani Maharashtra cheng pitar kumsom kwale palimi pi banchu bai kumsom liliam ta a chena tanga bo chu achung tenen tu hnai khan anin hule theitatlat mai he pitar hi bolai hian rilru lamboina aneya kumsom nga le palimi ani kumsang khajakwa somria dai to khan truck driver pukhana chuan kong sira alowak rolai mai chu laina tin Madhya Pradesh anina shwai hongin anchung ko member jinga mi angin duat le mangai takin anen kolzuya Rirulam fel tok lawan ia wangle Marathi chonga man chu a chen pui thar te hian an hriat thiam lawa wangin achung te chui zui ngai na an hrebik lawa hetia sipui lenga wanga in khar khip lai hian a pian na khwani om taka asoi chu a hruai ho tu pa fa pa isar khana chuan Google Map manga jong chuakin WhatsApp lama a the dar ta hemizan lala hian achung ten lo sia in kumsom li abo hnuwa dam takin aina hruai hon ani ta ni amai ro chu afapa chu kumthum liam ta khan alo boral towa atupa prithvi singen hne na shoi honi in khana chung kwa in mangai taka anpi anlowen kol to na lom thu asoi mol mol bokani